Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik. Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Srijedom od 17:30 na Radio Maestralu. Rubikova kocka. Eto ljudi moji, koja je to sreća. Tijekom popodneva sam najavio dvije dame iz osnovne škole Poreč, to su Ema Bulić i Maša Jakominić, koje sad pozdravljam u studiju Radio Maestrala. Dobrodošle. Hvala. Eto, dakle, prije sam vam ispričao kako sam se ja bio osvrnuo na jednu emisiju radijsku koju ste vi napravili za županijski Lidrano, emisiju koja me najjednostavnije rečeno oduševila u svakom pogledu. Pa da čujem ja kako se zove ta emisija i što je ono najvažnije što trebamo znati o njoj. Zove se Nastava na otvorenome i povodom ove situacije smo odlučili tu temu. Dobro. Reci mi koliko vam je trebalo da se odlučite za tu temu, je li vas neko, ne znam, nagovorio na to ili vam je došlo onako spontano? Ne, samo nam je tako došla ideja i svi smo se složili i da. No super. Koliko vam je trebalo da spremite samu emisiju? Otprilike 2 tjedna. 2 tjedna. Da li je osim vas dvije još neko tu bio zadužen za nešto tehnički ili tako ono drugo što prati cijelu emisiju? Pa mislim naša učiteljica Jelena Uher je uvijek bila tu s nama, ali uglavnom smo sve radile mi. Jeste li slučajno došli do tog da se prijavite za radijsku emisiju? Jeste li možda htjeli se prijaviti na neki drugi rang Lidrana ili vam je odmah bilo ono kao mi ćemo napraviti radijsku emisiju? Pa zapravo naša učiteljica je predložila da ja i ona budemo za natjecanje. Mi inače nismo u školskoj radijskoj skupini, tako da nas je ovo to jako iznenadilo i uopće se nismo nadali da ćemo toliko daleko doći, jako smo sretne. Znači, idete obe dvije u isti razred 5. B, ili tako osnovne škole Poreč. Je li vam bilo naporno činiti tu radijsku emisiju i je li vam neko od nekih odraslih koji imaju u tome iskustva nešto pomaga osim same Jelene? Pa ne baš, sve smo radili sami. Niko nije bio baš onako... Dođi bliže još, može. Niko nije bio baš onako da... Tako... Da, niko nam nije pomagao, samo učiteljica i mi same. Da. Je li imate vi prigode da slušate tako nekad neke radijske programe i da ste mogli nešto preko toga upiti u svoje glave? Pa ne baš. Ja sam prije nekada isto tako slušala i sad možda nakon ovoga smo poslušali više takvih i da. Kad slušate nešto na radiju, je li vam godi da bude nešto di se previše priča ili želite da bude tako kao što je ovo što ste vi napravili, čista dinamika i prava razigranost? Pa ovako nešto da nas više zainteresira i neka tema tako. Da. Kako bi bilo lijepo da se može odvijati nastava na otvorenom? To smo doznali uz pomoć vaše emisije koju ćemo naravno jednom u bliskoj budućnosti emitirati. Da li bi vi sad mogle izdržati u svim danima, bez obzira na godišnje doba, da nastava i onako bude na otvorenom, da ne bude u onim nekim omeđenim zidovima i ograničenim prostorima? Kako bi vam se to stvarno svidjelo? Da, ja jako želim da imamo nastavu na otvorenom, poštenija smo. Mislim da bolje nekada i zapamtimo i da nam lakše ide, da se svima to više sviđa i da. Ja isto jako volim nastavu na otvorenome, ali nekad mi je možda lakše ako neku baš sad lekciju obrađujemo raditi u učionici. Da se koncentriraš na nešto unutra, da tamo ne smeta neki gušter ili neka ptica. Dobro. Mogu li se svi predmeti jednako na otvorenom tako gušte, šta znam, matematika kao i priroda ili ne znam šta? Ne Kako je tvoja sklonost prema predmetima? Da li možda imaš neke koji ti nisu baš jako dragi?
ja baš ne volim matematiku. Sam to spomenuo, po tvojoj reakciji mi je bilo nekako jasno. Što je sad u matematici u 5. razredu onako problematično? Da li su tu geometrijski likovi, aritmetika ili nešto? Sad radimo geometrijske likove, nije baš toliko teško, ali ipak mi nije najdraže. Ali ipak to uspiješ savladati, ne treba ti neka instrukcija ili pomoć. Kakvi su tvoji predmeti na top listi? Da li imaš neki koji ti možda malo diže tlak ili temperaturu? Ma ne, sve predmete volim, možda su mi najdraži likovni i tjelesni, volimo i matematiku, hrvatski, prirodu, mislim sve predmete volim. Zanima me, dok ste radila samu emisiju i stvarala sve to što ste stvorila, stvarno jedan čisti užitak, da li ste imale bilo kakvu vrstu treme dok ste to radile? Da, veliku tremu smo imale. I kako to traje? To je samo pozitivno uzbuđenje ili onako traje pa se misliš joj šta me ovo tako puklo? Mislim, bili smo se jedan put baš zaključali u tu prostoriju, nikako nismo izašli van, nikako nismo mogli izaći van, ali na kraju smo uspjeli i svaki put kad bi došli tamo baš mi bila mi jako velika trema, ali ponijela sam si neku igračicu koju sam stiskala i onda mi je nekako pomoglo. Da, zbog te prostorije koja je bila onako zatvorena, nije imala prozora i to, ali brzo smo to odradili, dosta brzo smo tekst dobro naučile čitati i onda sve je bilo u redu. To me sad zanima, za čitanje teksta i sve to tako. Sjećam se prije 25 godina kad sam počeo raditi ovaj posao, puno mi je puta trebalo da zapisujem neke stvari i da onda tako pomoću tih stvari koje zapišeš dobiješ još neke inspiracije i dodatne riječi. Jeste li vi se tako isto pisale pa bile prilagođene na takav način ili vam se u glavi može odmah roditi nešto onako? Pa, na primjer, kada bi učiteljica nam isto stavila neke riječi u taj tekst koji smo mi svaka je napisala svoj tekst i onda smo ga stavili kao u jedan i neke riječi bi nam bile malo teške za pročitati pa bi ih morali promijeniti. Da, ono što bi nam bilo teže za pročitati ili što nam nije pasalo da smo rekli učiteljici pa bi ona mijenjala i tako par dana smo mijenjali tekst dok nismo našli onaj koji nam najviše paše. Kad je sama emisija bila stvorena, je li bilo više sad kao neke kritičnosti, vi sad to gledate, promatrate, pa čekate da prođe neko vrijeme, pa ovo možemo još ispraviti, je li toga bilo? Pa onako, da. Pa da, malo toga, ali zapravo smo većinu bile zadovoljne kako je ispalo. Jesu li prije nego što je otišla emisija na županijski Lidrano neki drugi, oni koji se razumiju u to slušali pa mogli nešto reći, komentirati? Nije se smjelo? Ma, nitko osim učiteljice i nas, mi smo procijenili. Da. Kad sad razmišljate o tome, dobro, sad ste u 5. razredu, jedan put sam pitao neku djevojčicu iz 5. razreda šta želi biti kad odraste, ona mi je već rekla ja želim biti pravnik ili bilo šta drugo. Da li vi sad u ovakvoj vrsti aktivnosti radijskih možda vidite neku svoju budućnost ili je to bilo samo kao igra i to će vas nekako grijati do nekog određenog trenutka? Pa, meni se to sviđalo, ali nisam još sigurna šta bih htjela biti. Meni se isto to jako sviđalo i možda bi čak htjela biti nešto u tom smislu. A naravno možete biti i na televiziji. Jer si isto tako simpatične i drage i onda bi ljudi uživali u vašoj pojavi. U svakom slučaju, dakle, da li vi kući pratite neke TV programe i to, da li se puno vežete uz te neke medije ili se puno vežete uz svijet računala i svega toga? Koliko ste ovisni o tome? Ma nismo baš toliko ovisne, mislim, zbog online nastave moramo provoditi neko vrijeme, ali najviše volim otići u prirodu i tako. Igrat košarku. Da. Dobro, poslije ćemo pričati o tim lijepim još aktivnostima koje imate sve to tako. Znači, da li sad ti možeš reći što želiš biti kad odrasteš? Možda bih htjela biti spisateljica i da, to me nekako još od prije vuklo i to sam htjela biti, tako da. Spisateljica. Da. A kakve bi bile teme u tvojim knjigama i pričama? Pa možda neke životne teme ili nešto što me inspiriralo i tako, nisam još sigurna. Što bi ti rekla? Pa ja isto baš ne znam. Mislim, meni se sviđa to pisanje, baš sam jučer pisala neku svoju priču.
Mislim, mene više zanimaju onako neke horor priče, pa bi možda tako nešto pisala. Horor, znači neki nestvarni elementi, nešto fiktivno i tako to. Da li osim tih horora voliš pojam, šta znam, znanstvene fantastike, ili ti je to još teško i naporno? Pa to me toliko i ne zanima. Ne, jednostavno. Htio sam još pitati, vaša škola ima sve ono što vama treba, kako vam izgleda ta nastava na daljinu, kako vam je trebalo da se naviknete na to? Nije nam trebalo puno da se naviknemo, zapravo smo i u 4. razredu ostali online. Svatko ima svoj tablet, dobili smo od škole i poprilično dobro se snalaze učenici. Da. Tebi isto tako? Dobro. Evo, sad ćemo čuti jednu pjesmu, pa ćemo se onda vratiti u naše druženje. Opet one ptice vjetrom nošene, na mome licu opet one kapi kišom rošene. U ovom tijelu opet diše nada nije propala, na mome putu kao neki pjesak grli stopala. Žive boje svjetlom nošene, u maloj kući dovoljno za tvoje puti uz mene. Sa ovim stolom nek se pjesma čuje, neka putuje. Otvori prozor, neka nebo uđe, neka ostane. Radio Maestral, ja volim slušat Maestral. Ja volim slušat Radio Maestral, ja volim slušat ga. Eto nas u drugom dijelu današnje Rubikove kocke.
u kojoj gostuju dvije mlade dame iz osnovne škole Porečemo, Bulić i Maša Jakominić. Pričali smo o toj fenomenalnoj radijskoj emisiji koju su njih dvije učinile. I sad nas nikad ništa ne iznenađuje šta mogu se učiniti djeca koja imaju te godine u životu. Jeste li vi, vas dvije, nestrpljive da odrastete možda? Možda vam to ikad pada na pamet? Ne, nismo. Bravo, to mi se sviđa. Dakle, evo, istaknut ćemo neke lijepe vaše aktivnosti. Znači, ovo su neke sportske aktivnosti. Znači, da iz tjelesnog oba dvije imate petice, je li tako? Da. Kako izgleda tjelesni u odnosu na ove sportove kojima se bavite? Da li ima neke stvari koje su vam, možda dosadne ili tako? Jednom je bila neka djevojka koja je prvakinja Hrvatske u triatlonu i ona je rekla da tjelesni odgoj najviše mrzi, da je se ne sviđa. Kako vam to izgleda? Pa, meni se sviđa tjelesni. Sad baš radimo košarku na tjelesnom. A, košarku baš. Mislim, mi ne treniramo košarku, ali to nam je kao hobi. Jako volimo ići igrati, skupa idemo. Pa to nam je sad baš onako, to radimo iz tjelesnoga i to volimo. Pa nam se sad... Kako izgleda taj hobi košarka? Znači niste u nekom klubu nego u školskim aktivnostima ili kako to izgleda? Mi poslije nastave odemo zajedno. Vozimo se sa romobilima i igramo košarku. Uglavnom. Da. I jel vam izgledaju ti koši previše visoki? Ne. A jeste li ikad igrali u nekim mješovitim ekipama sa dečkima ili tako? A ne baš. Ne, nas dvije uglavnom. Samo vas dvije? Da, ja nekad igram s mojim tatom. A, dobro. Jel više volite igrati, šta znam, na otvorenom, na tom tvrdom ili možda ponekad bolje na parketu, ali to nije baš lako izvesti? Pa vani. Da, na otvorenom igramo. Što vam se u košarci najviše sviđa? Da li brojite koševe koje ste postigle ili... Pa ne, ja samo igram, meni se jednostavno to sviđa. Meni je najbolje to što igramo zajedno. Super. Da li ste ikad razmišljali osim te košarke koje je momčadski sport o nekim drugima, da se bavite odbojkom ili ste bili u rukometu ili nečem sličnom? Pa mi treniramo atletiku. Ja jako volim trčati, to mi se baš sviđa. I imamo treninge 3 puta tjedno. Da. Znači atletika. Atletika kod tebe, rekla si trčanje. Koje su discipline? Pa šprint. Sprint. Da. Koliko puta koliko treninga tjedno ima u atletici? 3. 3 puta koliko sati? Pa svaki dan po 1 sat. Ima li u tom treningu za sprint dionica da moraš trčati, šta znam, sad moraš napraviti 3-4 km da bi to bilo kao nekakav trening ili to ne postoji? Pa ne, samo treniramo. Prvo se malo zagrijemo, trčimo oko škole i tek onda poslije igramo neke igre. Da, baš sprintamo. Jesi li voljela kad si bila jako mala trčati i bježala si roditeljima? Ne. Ja treniram atletiku oba dvije od 10. mjeseca, tako. A od 10. mjeseca. Ti isto tako imaš sprinterske discipline ili možda nešto drugo? Da, isto idemo zajedno na atletiku i zapravo šprintamo onako kroz igru i trčimo sve to i razvijamo brzinu kroz igre i jako je zabavno. Je li se ikad dogodilo nešto, neka ozljeda ili neka bolest koja vas je omela u svemu tome? Pa ne, mislim, ona je ozlijedila koljeno, mene samo nekad malo boli noga od tog trčanja, ali ništa strašno. Da, ništa strašno. A kad dođe vikend, da li isto tako volite, osim igranja košarke, negdje trčati onako, ajmo malo uz more ili bilo kako? Pa ne baš, više igramo košarku. Kad je vikend, da se sa sestrama igram najviše. Vas dvije ste sprinterice. Isto tako mogli bi se družiti sa nekim kućnim ljubimcima, pa se utrkujete s njima, imali toga? Da, ja imam dosta kućnih ljubimaca i volim se igrati s njima. Ajde malo pričaj o kućnim ljubimcima, molim te. Može, da. Imam Hrčka i on ima svoje kolo i onda da, on isto šprinta sa mnom. Osim Hrčka, što još ima? Imam 2 kornjače, ali one baš ne šprintaju. I 2 mačke. Jesu li kornjače ponekad uvukle glavu u oklop da ih ne bi neko dirao? Da, ponekada da.
nekada kada mačke dolaze blizu njih i tako. Znači, sviđaju ti se razne vrste životinja. Da li ima životinja koja se ti boji, šta znam, ideš u prirodu pa negdje vidiš nešto i bude te strah? Da, bojim se zmije, ali dobro, nisam još vidjela u prirodi. Vidjela sam ju, ne znam, u zoološkom ili tako, ali stvarno jako se bojim. Znači, ne bi te neko mogao zamisliti sa nekom zmijom oko vrata? Ne, nikako. Čisto da znaš da je vidiš drugog, gle kako može on, mogu i ja. Znači, to je taj dodir te kože i to. Da. Ima li u tvom okruženju nekih životinja simpatičnih? Pa, ja nemam kućnog ljubimca, mislim imala sam 2 ribice, ali sad iskreno nemam više. Kad si prije pričala o tim nekim opasnostima u prirodi, znači ne znam, da li si ti kao mala bila svjesna od toga da želiš ići brat šparug ili tako nešto, bi ga da ti se to uopće sviđa ili te to pila? Da, voljela sam prirodu od kad sam bila mala, ali kad sam bila mala najviše su me zanimale bube. Bube? Da, iskupeljenje leptira u staklenke i tako ostalih kukca. Što ti se najviše sviđa u prirodi kad si, da li voliš ići, jesi li do sad bila na nekim mjestima koja su malo daleko, šta znam, dalje od Istre ili negdje preko granica Hrvatske, kako ti to izgleda? Da li su bila neka lijepa putovanja ili sanjaš tek o tome što bi htjela? Bila sam dosta na skijanju i to mi se sviđalo. Bila sam i, na primjer, u Sloveniji, u zoološkom vrtu i tako. Da. Znači, kad ideš vani, ne voliš ići u nekakve gradove koji su prenapučeni ili onako da ima previše gužve, nego da vidiš nešto što je onako blisko prirodi ili... Da, ne volim jako velike gradove, volim manje gradove ili onako srednje gradove, ali da je tamo ima parkova, prirode i tako, životinja. A da li sad postoji neki dio svijeta koji ti onako stalno prolazi kroz glavu, joj da mi je tamo skočiti? Pa, trenutno ne baš. Reci nam ti nešto o svojim strastima za putovanjima, jesi li bila negdje daleko, blizu? Ja sam bila svugdje, bila sam u Budimpešti. Mislim, ne sad dok je korona. Meni se isto sviđaju ovako mali gradovi kao što je naš Poreč. Tamo baš onako da se vidi puno prirode, more i tako mi je lijepo. Ne volim kao kada ima onako previše zgrada i sve te ulice. Voliš li ti shoppinge i odlaske u trgovačke centre? Da. Vidiš, i ti? Da, također. Dobro. Jeste li vas dvije, s obzirom da se bavite atletikom, košarkom i tako, strogo u nekim zonama dijete, pridržavanja što ćemo jesti i koliko smijemo slatkog ili nešto slično? Pa nismo u nikakvoj dijeti. Samo, mislim, ne jedemo previše slatkog, jedemo onako zdravo. Da, to nam je samo hobi, to nam nije onako nešto najbitnije, ali to volimo raditi. Postoje rođendani, koji su vam omiljeni kolači, specijaliteti, da li su to princes krofne ili nešto drugo? Da, meni možda princes krofne. Ja baš i ne volim kolače i to ja više volim slano nego slatko. A da? Da. Voliš li mediteransku hranu ili više onu neku kontinentalnu? Pa mislim, ja volim sve. Sve? Mediteransku možda. Lignje? Da. Plave ribice i tako nešto? Da, sve volim. Super. Da li sam već to trebao pitati o čitanju samom, koja mi spomenuo čitanje i sve to tako, što je tema knjiga koje su ovako najsimpatičnije za čitanje? Da li ponekad čitaš nešto što je ispred tvog vremena, nešto što bi možda bilo za odraslije ili si onako? Rano sam krenula čitati, mislim nakon prvog razreda sam krenula s onako malo većim knjigama, ali čitam ono što me zanima i možda mi je najdraža knjiga Gregov dnevnik i volim knjige koje imaju slike u sebi, ilustracije. Da, mi onako čitamo takve kao stripove kao što je Gregorov dnevnik napravljen i dnevnik Pauline P. i tako. Što bi mogli reći o lektiri? Da li vam lektira stvara neki pritisak ili nekako to uspijete savladati kako treba? Pa zadnja lektira nam je bila Charlie u tvornici čokolade i baš je bila dobra. Ovisi kako koja lektira, neke me stvarno ne zanimaju, ali neke uživam čitajući.
Da li postoji tako sad vaši ljudi koji bi htjeli pozdraviti u ovom trenutku negdje pri kraju našeg druženja? Nekog spomenuti, istaknuti ili bilo šta poručiti? Pa ne baš. Ja bih htjela pozdraviti našu učiteljicu koja je cijelo vrijeme bila s nama i moju obitelj. Da, hvala Jeleni Uher na ovom divnom spajanju. Dakle, prvo je bilo ono, hoćete doći uživo, bilo je raznih kombinacija. Ja sam sretan što sam vas upoznao i naravno sretan sam što ćemo mi isto tako preko vas upoznat sa slušateljstvom emisiju koju ste stvorile kad dođe vrijeme za to. Puno vam hvala na svemu i naravno možda se vidimo opet u bliskoj budućnosti. Može, doviđenja! Ti ćeš krenuti s početka, tebi je to lako naći nekog da te ljubi, ali nikada ovako, nikada ovako. Nisam prvi, pa ni zadnji koji je za tobom lako. Lakali su mnogi drugi, ali nikada ovako, nikada ovako. Ljepota je svijetu zakon, a to će proći, šta nakon? Nađi nekog da te voli, a voljet će te svatko. U početku malo više, a kasnije onako. Nije loše, nije malo, ali nije ni ovako. Ali nikada ovako. Ti ćeš krenuti s početka, tebi je to lako naći nekog da te ljubi, ali nikada ovako, nikada ovako. Ti ćeš krenuti s početka, a ja ne znam kako, pa ću nestajat i nestajat polako, nestajat polako. Ljepota je svijetu zakon, a to će proći, šta nakon? Nađi nekog da te voli, a voljet će te svako. U početku malo više, a kasnije onako. Nije loše, nije malo, ali nije ni ovako. Ali nikada ovako. U početku malo više, a kasnije onako. Nije loše, nije malo, ali nije ni ovako. Ali nikada ovako. Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Srijedom od 17:30 na Radio Maestralu. Rubikova kocka. Rubikova kocka.